Okujumirana no kwenda kukwata no mubisya nibyo byarebwa abatura bo mutawuni y'Omuri aho abana bo mugenzi Haji Sadi Kizito babana bayombera itaka na mukishebo Sauda na Karanzi. Can you imagine? Nakaranzo y'imyaka 85 y'obukuru nayoreka kwenda ganezi iba yasigireho zorokore ko kwiba yamuhire kibanja ndera bicaka bahereze enju yaba wa nyumba ni banabu warwekira ati wadi biza barahura Omukaikuru ngwabo kuba tibine cyo kurya tibine sente bayeguza no sani bareba ngo abasiza baburwe sente biza benda ngo barahure ki baguzize ibintu byo no mutawuni byahwaho bagenda baguzana no mu kibuga baguza bari hamwe aho kureba hati biza kuguza bituru binogo muka Adamu nibamweta Jene na Rure hata ariyo naguza amataka gaba tatabintu babici bo mugenzi Madina Tshabe owabirashirwe Haji Sadi Kizito konka bakija bakanga no mwaka gwa 1995 neboreka kwenda ganezi ishebo yasigireho mwaka gwa 1996 zurukoro ko kubabire bino kubagana ibintu byishebo kandi umwaka gwa 2012 bakija babagana burucumwe ubwa hata bagwirirwa kagwe bwa nyuma yo kureba Omukaikuru na Karanzi ari kwenda kutwara itaka ryabo kubanga fina memorandum of understanding ngetugamba bali to respecting boundaries zaliwo muzeyinga tanafa era ne tukikola kubanga ebyo byaberawo mu 2011 kakati jolwa juzi bamaze okuzimba kutaka lyabwe abazukulu bazimbye kati walwokuba feno balaba tuliyo bawala berere kati ne basalawo ne bakola ki ne bagala bajje batubire taka foro kuba tuli bawala abishintu baba kutawanisa ki Omukaikuru saha yona kuba kurga kurya Kampala baterwe nzara yabo bizani byagira ngo katise kuguzankayi kuza kuguzomuka ubwa hataba bwa nyuma yo kureba ngo tubaru kwenda kwikirizana nobwe nshongezi zirgo mu koti police okuruga kitebe cyo muri bebembirwe OC station Kato nabo bataho mu nshongezi koti neza kusharamu tine cyakubenchi barwanisa no mukade byakora they are temporary they are seasonal bamare ko Omukaikuru hinga hecho kuriye because it doesn't take away the land court will decide who is the owner amakora gagasha kwa Christopher Himbisibwe.